Munkundire mwese mbaye ikaze mwe mwese mutwereka yuko mudahwema kudukurikira kuri iyi shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Inkuru TV. Inkuru TV bagezaho amakuru abari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no ku isi hose. Inkuru TV ni shene bagezaho amakuru aba yizewe kandi aba yatohojwe neza. Nimba utarakanda kuri sabone cyangwa subscribe ukoresha ururimi rw'icyongereza, banza ukandeho, reba munsi y'iyo video urebe ahanditse ijambo sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi ukoresha, maze ukandeho kugira ngo igihe cyose tubonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ducisha kuri ino shene yanyu Inkuru TV uzuba mu bambere babibona ubwa mbere. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane yo kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026 kubiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu byahinduye isura muri Kivu y'Amajyepfo. M23 irasumbirijwe muri kino gihe. Hari amakuru menshi twabonye ibiri kuba ku barwanyi ba M23, aho igisirikare ca FARDC ndetse n'abambari bacyo bagifasha, harimo ingabo z'u Burundi FDLR yasize, harimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi, insoresore za Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ifatanya n'ingabo za FARDC igisirikare cya Kongo mu kurwanya uyu mutwe wa AFC M23 uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari gukorerwa jenoside ikomeye cyane na leta ya Kongo. Aho muri kano kanya rero tugiye kubabwira amakuru ahambaye ari kuvugwa mu majyepfo y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bitero bikomeye cyane byashegeshe imurenge ndetse no mu bindi bice bitandukanye bituyemwo abanyamurenge, aho ibintu biri kuba muri Kongo ari ibintu biteye ubwoba. Byose rero tugiye kubigarukaho kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 10, ibyabereye mu majyepfo ya Kivu, aho ibintu biteye ubwoba ari byo biri kuhabera. Intambara yahinduye isura muri Kivu y'Amajyepfo, FARDC n'abambari bayo mu bitero biteye ubwoba ku banyamurenge. Imirwano imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gufata indi ntera, aho ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare rikomeje kwinjira mu ntambara, rikaba ryiyongera ku bibazo bisanzwe byari byugarije abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya aturuka mu bice bya Minembwe na Murenge agaragaza ko indege z'intambara n'indege zitagira abapiloti izizwi nka drone byatangiye kugira uruhare rukomeye cyane mu mirwano ihanganishije impande zitandukanye. Ku mugoroba wo kuwa 5 itariki 10 Mata mwaka wa 2026, ihuriro AFC M23 ryatangaje ko indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sokoha Su-25 ikoreshwa n'ingabo za leta ya Kinshasa FARDC yagavye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Minembwe ndetse n'Umurenge n'inkengero zaho. Amakuru yizewe nk'uko iri huriro ribivuga, ibyo bitero byagabwe nta kurobanura, bikagira ingaruka ku baturage basanzwe, aho byateje impfu, gusenya ibikorwa remezo no gutuma benshi bahunga ingo zabo. Iri huriro rikomeza rivuga ko ibi bikorwa bibangamira inzira y'amahoro, cyane cyane mu gihe bamwe mu bayobozi baryo bari mu biganiro mpuzamahanga bitegerejwe kubera mu Busuwisi.
rishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kutubahiriza ibyo bwiyemereye no kudaha agaciro ubuzima bw'abaturage bo mu majyepfo ndetse no mu bindi bice bituyemwo abanyamurenge. Mu rundi ruhande mu bice bya Murenge by'umwihariko mu gace ka Mikenke hagaragaye indi ntera nshya y'iyi ntambara aho hakoreshejwe drone mu kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo zagabye kuri ibi bice. Ayo makuru avuga ko ibyo bitero byabaye mu gatondo ko kuri uyu munsi, nubwo hataramenyekana neza inkomoko y'izo drone cyangwa ingano y'ibyangiritse muri iyo ntambara yazindutse icakiranya umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare ca FARDC ndetse n'abayifasha, harimwo iyi mirwano aho ihanganishije umutwe wa Twirwaneho, ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR witwaje ibirwanisho ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Irakomeje kandi irakomeye, aho buri ruhande rushinja urundi guteza umutekano muke n'ibikorwa byibasira abaturage. Mu minsi ishize ibice bitandukanye byo muri Minembwe na Murenge birimwo Rundu, Karingi ndetse na Bidegu byavuzwemwo ibikorwa by'ubwicanyi, gusahura no gutwika ibintu byatumye abaturage benshi baba impunzi imbere mu gihugu. Mu gace ka Ndondoho imirwano yakomeje gufata indi ntera, aho impande zombi zagize zisimburana mu kugaba ibitero. Abasesenguzi mu bya gisirikare bagaragaza ko ikoreshwa rya drone z'indege z'intambara riri guhindura imiterere y'iyi ntambara. Bavuga ko ari koranabuhanga rituma ibitero bikorerwa kure, bikagabanya kwegerana kw'ingabo ku rugamba, ariko rikongera ubukana n'ubugari bw'ibitero cyane cyane ku baturage badafite aho bahuriye n'intambara. Ibikomeje kwerekana yuko iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba ndetse no mu majyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari intambara ikomeye cyane kandi igira ingaruka ku baturage, ndetse bikagaragaza n'ihonyangwa rya kiremwamuntu ku biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi mu basesenguzi mu bijyanye na politike ndetse n'intambara bavuga yuko ibi biri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikozwe n'igisirikare ca FARDC, ni ukuvuga igisirikare ca leta, Wazalendo ndetse na FDLR n'iyindi mitwe ifasha igisirikare cya Kongo. Ari jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, aho ibintu bikomeje kwerekana yuko ibi biri kuba biri gukorwa na leta ya Perezida Felix Antoine Kisekedi. Leta ya Kongo izabyishyura imyaka myinshi cyane, kuko ibiriko biraba ni ibintu bigaragaza yuko ikiremwamuntu cyahindutse cyane, aho leta ya Kongo iri kwica abaturage bayo batagira icyo bazira, aho nyine ibi bigaragaza ibintu bibera mu isi ko ari ibintu biteye ubwoba.